bajyanye biravuga yuko Barcelona iri gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu musore wayikiniye imikino 16 umwaka ushize w'imikino ubwo ni phase retour byibura 11 abanzamo biravugwa yuko Barcelona iri gukora ibishoboka byose kugira ngo irebe uburyo yamusinyisha by'umwihariko bihoraho permanently ni umusore wafashije iki Barcelona muri iyi phase retour muri rusange muri la defense ya Barcelona benshi banengaga bavuga ati harabura miki leadership n'ibiki ni leadership gusa yazanye cyangwa n'ikindi yazanye kirenze leadership Joao Cancelo mbere na mbere Joao Cancelo profile ye n'umukinnyi wa Barcelona kureba Joao Cancelo akina club yabakinamo yose urabibona ko ni umukinnyi wa FC Barcelona profile ye birahura cyane Cancelo yenjoyinze cyane Spurs yakoze muri Barcelona 2023 2024 bwa mbere aza nk'inizanyo muri FC Barcelona ubona ko ni ibintu bihura neza barakina biragenda kubera ko yari intizanyo bigenda gutyo aragenda asubira mu yandi makipe agenda ajya muri Saudi Arabia muri El Hilal Barcelona ngera amutera mu kwezi kwa mbere kugira ngo abafashe muri phase ya tour bijyanye n'imvune za Leandro Bardet nyamara Gerard Martin yari yarazanywe mu mutima wa De France kubera ko Inigo Martinez atari afite umusimbura Barca igira ikibazo kuri nimero 3 baba force iyo gutira uwitwa Joao Cancelo kubera ko bari bamuzi agira umutima wa hariya i Catalonia bari babiziko niba komanga ari busabira Hilal kuba yasubira muri Barcelona uyu munsi icyo yongeyeho muri aya mezi 5 ari gukina phase ya tour muri FC Barcelona mbere na mbere hari leadership ahantu havuye Bardet umwana ukiri muto kumenya ngo ndazamuka n'umuntu nawe uryoherwa no kuzamuka the same na Cancelo ariko iyo intelligence ko gusoma umukino gihe cyo kuzamuka ni ikihe na nibitekerezo ntabwo banganya IQ intelligence y'umupira kuvuga ngo ningera imbere umupira ndawukoresha iki Cancelo numwe mu bantu bari efficiency nije baba bari kwataka contribute offensivement Cancelo numwe mu bantu babizi neza gutanga umupira gutera mu izamu Cancelo ashobora ajya atsinda ibitego kugira ngo ni umuwinga uwitwa Frank yajyaga ambwira ko no muri Portugal yari yaramusabiye uruhande rw'iburyo rwataka yari yaramushyize kuri 7 so no mukinnyi mwiza Joao Cancelo ukunda Barcelona deal mo financially ntabwo iri bugore FC Barcelona ko ni miliyoni 10 z'amayero ni igiciro cya korohera FC Barcelona iri mubone mu myaka 2 nibura iyo myaka 2 we never know uwo Bardet yaba yarabaye we muri iyo myaka 2 ufite umuntu nka Joao Cancelo agomba gukuriraho mu buryo bwo kongera effectif ya groupe Barcelona iki ni imikino hagati ya 55 na 60 muri saison kubera ko competition zose zo mu rugo ibira ama final igikombe final Champions League ni kimwe cya kane ni kimwe cya kabiri ni imikino hagati ya 13 na 15 muri saison ya Champions League so ntabwo ushobora kwipermeta kujya muri izo ngamba ku myanya runaka kandi iri crucial ufiteho umukinnyi umwe ntabwo biba biri bukunde akugira Bardet na Cancelo agatanga indi flexibility idasanzwe yo gukina kuri zira mpande zombi Cancelo uko akina kuri 2 niko akina kuri 3 mu buryo bungana ara balance ibyo bintu so ni mari dasanzwe cyane kuri Joao Cancelo kuko n'ubushize agenda muri 2024 wabonaga ko Barcelona ihombye umukinnyi muri Joao Cancelo cyari ikibazo kigiye kuvuga ngo azagaruka ryari muri Barcelona so kuba bongeye kumubona iri Hilal ibiganiro bigakunda Barca yabikoze deal nziza cyane kuri yo ngena amanota menshi ubundi hari igihe ureba umukinnyi ukamubona yambaye amabara y'ikipe runaka niyo yaba atayirimo twumva Cancelo ni umukinnyi wari kwambara amabara ya Brescier igihe Man City yabigitozwa na Pep Guardiola iyo kipe yaranayikiniye yego ikindi kana mu mabara y'umutuku n'ubururu ariyo mabara ya Barcelona kubera iki Barcelona ni equipe yatunze umugabo ukina left back ariko uyu munsi tuvuga ufite assist 150 na muri zo assist z'aba playmaker abantu bakinira muri Barcelona ubwe wenyine Jordi Alba yatanzemo assist hafi 100 twumva muri Barcelona gusa kandi twibuka neza yuko iyo Barcelona n'ubundi baga ifite Dani Alves ku rundi ruhande bisobanuye ngo Barcelona yamye attacking threat yayo
atari nimero 9 na bari yabereye bandi baba nimero 7 na nimero 11 kwataka kwa Barcelona kugweza umwuka kwa Barcelona byatangiraga ku badefenseri babo build up cyane yatangiraga ku badefenseri babo ntabwo bakibagirwa link up ya Messi na Dani Alves cyangwa Messi na Alba bikumva nayo yari ibindi so Barcelona rero mu mikinire yayo ikenera umuntu byibura ushobora kujya ari imbere agafasha abandi bakinnyi. Ikindi cya kabiri twibuke neza icyo Liverpool yahombye muri Trent Alexander-Arnold. Yego bra muri Trent nago babuze umudefenseri gusa babuze n'umuntu ushobora kurambura pass ahantu runaka kumva wa muntu ufite passing ability ku rwego hejuru uvuga ngo nabona uyu mukinnyi ahangaha nabona Lamine Yamal yakoze running nkamuhereza baro nabona Anthony Gordon cyangwa Rafinha yakoze running nkamuhereza baro. Icyo kintu nacyo Barcelona ni ikintu yari ikeneye ku rwego rudasanzwe kumbwira ngo ufite umukinnyi uri buze kuza kagomani nyuma buriya aba bakinnyi ba Semedo nicyo bagiye bazira muri Barcelona wasangaga ari umukinnyi mwiza technically ni mwiza ariko nyine ugasanga ari karite runaka bura nujya kuri Joao Cancelo ni umukinnyi buze gutanga ibyo byose mu buryo bw'imikinire ariko ku myaka 32 ndakeka ari afite undebere neza Joao Cancelo 32 Cancelo kuza kwejyana ku Barca ukizuza imyaka 20 kumva naba ba Gerard Martin kongera ba Gerard Martin n'abandi bari aho ngaho na Barde handi mu gice cya mbere mujya kuruka equipe umutwe uri hasi mamukeneye muri buze kubabwira ngo biracyashoboka ndabizi anga byarashobotse anga byagenze gutya anga byagenze gutya uziko Cancelo afite champion nko mu bihugu bitandukanye cyane Portugal Ubudage Ubutaliyani Abongereza Saudi cyane arabifite byinshi n'umugabo uri dekore ku rwego icyo afite cyo guhereza Barcelona ku bwanjye kiri hejuru y'icyo yabahereza no mu kibuga. Ejo ubwo yazaga turi kwibaza ngo Inigo Martinez aragiye yega amasezerano ya Inigo Martinez nagarangiye ariko Micho ari bemeranyije yuko bishoboka aramutse abonye offre nzima yuko Barcelona izamuribera akagenda Barcelona yubaha nayo masezerano iramurekura. Yego igice cya mbere cya sezo abantu barabyibuka nibwo Barcelona yagiye itsindwa n'amakipe aho ngaho na za Chelsea zarayitsinze kumva ukana Barcelona nyine defensively predictable ariko nanone no mu buryo bwo kwataka ukabona hari ikintu nyine kibura igera Rafinha dahari creativity ku rundi ruhande rwa Barcelona ukabona ni nya cyane ku rwego rudasanzwe. Ari bamvuga ngo kuzana Joao Cancelo ntago biri buze gutanga imbaraga gusa muri yo gw'imikinire ahubwo biri buze gutanga n'imbaraga muri dressing room cyangwa mu kimwe no buryo bwa leadership niyo mentality level irazamuka cyane. Hari ikintu cyabangamira idiro ku musore ushaka kuza Barcelona. Oya ibiganiro bimeze neza. El Hilal ntabwo yabana kuri permanent deal itarabanye kuri loan deal. Equipe yemeye kumutiza imukeneye nayo iri muri race ya Saudi Pro League bahanganye na Al Nassr ya Cristiano Ronaldo n'izindi za Al Ittihad bakemera kumureka ngo ajye muri Barcelona. Bari muri title race iwabo bikomeye nabo ntabwo barabizi cyo Cancelo atekereza kuri FC Barcelona internally barabizi nyine ubuyobozi bwa El Hilal ntabwo nabwo bwagarura umuntu ku myaka 32 ni myinshi mbere na mbere kugarura umuntu bizi ko umutima we hari ahandi hantu wifuza iriya myaka ni igihe umuntu akurikira ibintu bibiri umutima cyangwa amafaranga. Cancelo niba avuga ati ndahavuye ndayafite nandi hose nanyuze muri club zikizizi za Juventus za Manchester City n'ahandi akumva nyine arayafite na za Bayern ati ni igihe cyo gukurikira umutima kandi Cancelo agenda bigaragaza. So El Hilal nayo ni byiza kuri yo ko arema niyo espace ikajyamo n'undi mukinnyi miliyoni 10 z'amayero ama equipe yombi biravuga ko ari buze kumvikana ngo ni deal iri burangire vuba cyane dore ko na Cancelo atakiri muri mondial igihe cyose ari bubonekere muri FC Barcelona ngo hategerejwe signature ye ni umukono utegerejwe ariko negociation z'ikipe ku ikipe hagati ya Barcelona na El Hilal zisa nk'izarangiye. Emmanuel Ndagijimana ku YouTube arakoze cyane Timeli yafite 197 nabandi bakomeze bandika ubutumwa batwunganira zandana zikuye heza niyo afite afite 197 so muri Barcelona kandi
Frankie de Jong umusore ufite amasezerano amugeza muri 2029 release clause ya miliyoni 500 ariko Barcelone ku bwa ku bwa Gavi ndetse na Marc Bernard ni ngombwa yuko kugira ngo bafashe muri development y'aba bana bifitemo Barcelone kuruta undi muntu wari we wese ishobora gutandukana n'uyu mugabo. Ikintu cya mbere cyaba ari icyemezo cyiza gutandukana Frankie de Jong. Oya. Cyaba ari icyemezo kitari cyiza, cyaba ari icyemezo kibi mu buryo bw'umupira. Sporting wise Barcelona yaba ibaze nabi. Frankie de Jong ndebera imyaka afite 29 no muri 97. Nze ndebe neza ariko ndibaza ni 29. Ni hafi aho ngaho rwose. Frankie de Jong yari afite imyaka hagati y'itatu n'ine yo gutanga muri FC Barcelona. Icyo ni icya mbere. Profile ya de Jong nicyo kintu gikomeye kuruta ibindi kubona muri FC Barcelona. Niba ari imwe mu mpano Barcelona yagize zikomeye 29 Frank. No kuva kuri Busquets ukajya kuri Frankie de Jong. Uretse generation bakinnyeemo. Ariko intelligence y'umuhungu witwa Frankie de Jong. Ego. Iyo aza gukina muri Prime Barcelona. Nawe akaba afite Iniesta na Xavi bamugaragiye. Akaba afite Alba na Messi bazamuka, Alba na Alves bazamuka bagakina mbibona. De Jong uyu nguyu. Tinya de Jong akinana na Pedri. Pedri abantu bakamuletinga nk'umediateur umwe babiri batatu beza ku isi mu mupira w'amaguru. Kubera iki araza kugira iyo freedom mbere na mbere yo gukora kuri baro kenshi sebye no kuyikoresha icyo ashaka. Ariko nanone Pedri numwegeranye n'umuntu atari we baro ngo ayimusubize. Ego Barcelona natakaza imipira myinshi kandi Barcelona ntabwo igira rido defensive ikomeye na defense ikomeye. Intwaro ya mbere reka ngusubize kuri St James Park mu mwaka ushize muri Champions League. Barca yabanje ibitego bibiri bya Marcus Rashford, bakuramo kimwe mu minota ya nyuma, ariko iminota 10-15 kuri Newcastle United n'ibindi. Abahungu ba Barcelona mu minota 70 baba batanze ibyabo byose. Bari abahungu rero kuri ambiance yabo yabazamuraga kuri St James Park. Wabonaga bashobora kwishyura. Icyabaye ni ikindi buka match bongeyeho ni minota 7. Inkuru zasohotse nyuma y'umukino nuko iminota 7 y'inyongera ngo De Jong na Pedri bakinnye mitandatu ari babiri bonyine. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko Barcelona imwe mu ntwaro zayo n'igihe ifite defense mbi ari igihe bamara bihariye umupira, bihariye umukino. Barca nushaka gukina transition ukina wihuta ariko utanga umwanya munini wo kwatakwa nawe. Iriya rido defensive, iriya defense wakwinjizwa ibitego byinshi mu gihe udakosoye defense. Nibura gumana iyo central midfield diwo nziza mu kwimana umupira, iri bugabanya attacking threats uhura nazo, nziza mu guclear binahura na ADN yawe nka Barcelona. Uyu mwana Marc Bernard kuri introduction yagize ACL, sibyo? Marc Bernard taye uburyo kina leadership ye ura n'umuhungu gwera muri za Barcelona z'abatoya aba bakubalisi baramine. Burya Marc Bernard yabaga yambaye igitambaro. Hari impamvu nyine Barcelona inamubona bwa mbere. Casado yabuze umwanya guherwa ngubwo. Casado ntabwo yabuze umwanya kubera performance ye. N'uyu munsi abantu benshi hafi ya bose ntibumva ukuntu Casado iriya breakthrough season yakoze itamugize umukinnyi wagenderwa cyangwa wagirirwa icyizere muri Barcelona. Uyu mungu baramutegereza ava mu mvune nyuma y'umwaka. Aje arongera asubira mu kibuga na confidence yose arayigumana witwa Marc Bernard. Aricyo Barcelona imubonamo. Ariko nanone uribaza ngo uriya mubiri wa Marc Bernard tubona nuwo kwiringira kuri position ya numero 6. Wenda La Liga wakina Barcelona no muri nibifite 3 murenye ziheruka no kuvuga ko yakina. Ego. Ariko se Champions League uri buhure na Luis Enrique iriya intensity akiniraho, sibyo? Uri buhure ni Arsenal, Bayern iri kujya muri prime yayo. Real Madrid nayo yaje yongeye yiteretse. Kandi Madrid yubatse ntabwo yubatse mu buryo buri technical, yubatse mu buryo buri tactical no buryo bw'umubiri. Ingufu z'umubiri abantu bari bukwempoze. Barcelona nta yaba yubatse mu buryo itari capable yo gukina nabo bantu by'umwihariko gutsinda midfield de battle kandi niho umupira ukinirwa. Gavi rero Gavi mbere na mbere ntabwo yaba numero 6. Gavi no mu centro no umuntu w'imbere.
cyane kugera naho Xavi Hernandez yamushyize kuri 11 kandi ni kimwe mu gihe cyiza Gavi yaba yaragize mu buzima bwe. Ni umuntu ukina offensively sibyo, nubwo afite izo ngufu n'uwo mwuka niyo aggressivité yo kwambura umupira gushotorana, ariko profile ye by nature ni umuntu ukina yegeye imbere. So abo bagabo babiri na Casado ari ku isoko, kurekura Casado na Frenkie de Jong ku isoko rimwe, utari buvuge ngo hari undi mukaseri mfite wenda ndi buteranya ya Frenkie de Jong wenda n'umushahara we Barcelona bashije kurekipera, nabyo ni byiza ku rundi ruhande. Na Casado nteranye nongeraho 30 nzane umukaseri mwiza w'imyaka 24 n'itanu, atari iyo mibare ufite, akaba ari imibare gusa yo kubareka ngo bagende wizereye muri Marc Bernard na Gavi, Pablo Gavi. Barca yabifashe kimwe mu byemezo bigayitse ku ngoma ya Joan Laporta. Nigeze kubwira Frank ngo impamvu Frank najya musaba ibintu by'amadiweri no kujya kwambura umupira, yego ntago wakwambura umupira utabuze, ntago bishoboka. yego kera niko Barcelona ubundi yakinaga. Barcelona ntago yabonaga mu bintu byo gushaka umupira cyane kuko igihe kinini yakimaraga ifite umupira. Frenkie de Jong nje mbona Pedri mwiza, Pedri wegeranye na Frank. Impamvu ni iyihe? Frank ni wa muntu ushobora gucrea espace muri jeu d'ikora imwe yonyine. Pedri agahita ahagarara ahantu hari vide ari buze kwisanzura mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'ahantu ari buze kwanticipa passe indi igiye gukurikira. Frank ikindi iyo witegereje uyu musore na Barcelona, yego reka mvuge ngo imikinire ye n'imikinire ya Barcelona birahura neza kurusha n'undi muntu wari wese n'uwarerewe hariya, kandi no muje na Busquets wenyine umuntu ubundi ujya muri izina rye rikurikirwa ya Busquets kuri profile yo gukina. Ikindi uyu mugabo cyakoza gusohoka ahantu nabibona njye isura nabibonamo, ni umugabo uhembwa miliyoni 19 z'amayero ku mwaka. Icyo ngicyo nanjye nagikomojeho 365 gutyo by'amayero ku cyumweru. Barisa kurekipera salary ya Lewando na Frenkie yahumeka bidasanzwe. Ariko nano sinumva logique iri muri gushaka irimo gushaka Bernardo Silva, yego mushaka kandi biri seri ushaka kumuzana yari kumanga maganane, twumva yari gutwara salary ya Lewando. Noneho ukarekura Frank n'ubundi wabuze Bernardo Silva. Nje Barcelona ahubwo ibuze Frank, yego ntago yabuze Frank gusa kuko nge nanayisaba yuko ibuze gusubira ku isoko kuko ntago ibuze kugumana Marc Bernard gusa. Casado tuvugisha kuri Casado n'icyizere cya Barcelona nta hantu bigihuriye, kandi ari ku isoko mbere ya De Jong. Ahubwo ni umukinnyi ubona Barcelona yaramwishe mentalema haba muri game we yaraje ara impressiona, amaze ko impressiona yumva yuko ibyo yakoze Barcelona yabibonye ari bubihembero, abona bizimye mu minota 2. noneho so umuntu ubura Barcelona wenda iravuga ngo ikunda abana bayo, uriye n'umwana wa Academy ya Barcelona, ni umuntu ufite iyo ADN yayo kurwanira Barcelona nk'ibi byaba Bernard na Bagavi. Casado niba ahubwo ari n'umuntu ubizi utabigaragaza cyane muri media n'ibindi, ariko mu kibuga Casado yari umwe mu bantu biteguye gukorera Barcelona icyo yifuza. Ni umuntu ashoboraga gukupa kuko yaje De Jong afite ibibazo by'imvune na Marc Bernard. Casado akina wenyine, yakinanaga na Pedri nk'uko De Jong abikora. Atanga profile itandukanye, ntabwo ari bumarana igihe kinini na Pedri bakinana, ariko mu gihe Barcelona iri kwatakwa ni umuhungu wa anticipa akajya gukupa iyo balo, gukora ball recovery, kongera gutsindira umupira watakaye akabikora vuba, tackle ziri on point, sibyo? Yero mu mediateur utuje unafite niyo touche ahantu ho gucisha umupira. Ntabwo akubagirwa kuri match za Bayern n'amaklasiko byari byegeranye, ariko ahantu yacishaga umupira kugira ngo abone Lewandowski, kugira ngo abone nimero 10 impande. Wabonaga ko Casado yatanze potential zirenze cyane ibyo yabonye in return abikuye kuri FC Barcelona. Muri Manchester United breaking news, nagari deal done mwa bantu. Ndabizi mwe mugiye kwitaho manira imitima itukura cyane. Abantu bakunda deal done. Iri kugenda yegera umunsi ku munsi. Yego. Biravuga yuko byegereye kurushaho. Umusore Andrés Santos
wo muri ekipe ya Chelsea. Yego. Ibiganiro birakomeje hagati ya Andrew Santos ndetse na Manchester United na Chelsea. Chelsea naga Andrew Santos ari umukinnyi itabara muri projet yabo, ariko nanone Chelsea ngo nago yamwizeza umwanya ubanzamo kuko batamubonamo iyo profile yo kuba yaheka cyangwa mu kimwe yaba umukinnyi ubanza wo muri ekipe ya Chelsea. Miliyoni 50 nicyo giciro kiri kuri Andrew Santos. Na amapaundi na amapaundi. Yego. Irikumva nicyo giciro kiri kuri Andrew Santos. Ibiganiro birakomeje, ariko Andrew Santos ni umuntu wazana iki muri ekipe ya Manchester United kuri profile ye. Ndakeka abantu bari bataramubonye cyane, bamubonye ku ngoma ya Liam Rosinia aho yabaga ari inyuma ya Caicedo. Yego. Ndetse no mu minsi ya nyuma ya Colam ya Enzo Maresca yavuze yuko yigeze gukora ikosa ryo kuzamukinisha imbere ya Caicedo, ariko abona ari umusore mwiza inyuma ya Caicedo cyangwa ni mwiza kuri nimero 6. Iyo ari gukina bike mu buryo bwo kugumana umupira aba mwiza kurushaho kuruta uko yakwegeza imbere umupira cyane. So ni diro wumva gute nk'umufana wa Manchester United wishyize mu nkweto ze nyine? Umufana wa Manchester United yaba ari signing iri ku rwego rw'izindi yashakaga zirimo ba Matheus Fernandes na Adam Walton, cyangwa Manchester United yabifashe bihendutse? Mbere na mbere Andrew Santos kugira ngo izi nkuru zizamuke, Xabi Alonso buriya ni umuntu uri direct ngo muri iriya groupe ya Chelsea abo adafite muri projet barabizi. Yamaze communication yamaze kuba ibageraho, niyo mpamvu ubona Garnacho ari ku isoko, Liam Delap ari ku isoko, abo atabona muri projet ze already barabizi. Uyu Andrew Santos ntabwo ari question yo kutamubona muri projet, ariko bari mise game time. Kuri mita game time uyu muhungu arabibara asanga competition ziragabanutse, bagiye gukina internal competitions gusa, bagiye gukina competition zo mu rugo. Niba uyu mutoza ari kumbwira ko umwanya wanjye uri limite hano, amarushanwa twakinaga n'imikino twakinaga bikaba bigiye kugabanuka, irushanwa rimwe rivuye imikino 10 muri sezo ivuyeho, umwanya wanjye hano uraza kuba muke. Kandi Santos uko yiyumva potentially ni umuntu ufite byinshi byo gutanga. Iriya la Seleção ntabwo Don Carlos azagutekerezaho udakina consistently, ntabwo ibyo bintu bikunda cyane. Banza mbere na mbere ube muri projet nziza, club nziza, kandi ukine. Nibyo bituma Don Carlos agutekerezaho muri la Seleção. Hanyuma uyu mungana Andrew Santos bigenda gutya avuga ariko niba uko bimeze mwandeka nkaba nareba handi hantu. Chelsea nta mukinnyi n'umwe ijya ibanira afite ibitekerezo bibiri. Ikiraho asking price amafaranga miliyoni 50. United nayo niba yazana Andrew Santos nk'umusimbura wa Casemiro ntigire ikindi renzaho, yabikoze scandal. Mbere na mbere imyaka ya Santos uze kuyindebera n'imyaka ya Kobe Mainoo ni 22. Andrew Santos Kobe Mainoo reba Kobe Mainoo kugira ngo tubwira abantu ngo iyo midfield iyo central midfield duo nawe ni 21 na 22. Hari indi duo ingana ityo muri Europe hose, tureke na Premier League. Muri Elite biragoye, irahari ntabwo wayibona. Duo y'abantu bose bari U23 hagati mu kibuga. Umupira w'uyu munsi ni urugamba rwa hagati mu kibuga. Niba ari umuntu wari utanze ubuzima muri Manchester United kuri ingoma ya Michael Carrick yari Henrique Carlos Casemiro. Kugeraho mu minsi ya nyuma abafana bamuririmbiraga ngo Casemiro duhe undi mwaka, babizi ko yideclare ko azagenda, ariko barabibonaga ko mbere yo kuririmba na Bruno n'abandi uyu mutuzo, iyi composure, iyi stability dufite hagati mu kibuga byatumye defense ihumeka, biri kuri Bella Kobe Mainoo kwegera imbere, sibyo? Na Bruno Fernandes gukina freely adafite lore n'imwe iri defensive. Turabikesha umuntu uhagaze kuri iriya zone ya nimero 6. Kuzana Andrew Santos ntabwo mvuga ko ataba umukinnyi mwiza, ariko ndaduta kuri level ye ya mentalite, sibyo? Nkaduta kuri carte ye nka nimero 6 musanisha n'uwo yabagiye kwasimbura guhagarara mu nkweto ze. Wareba imyaka wakwibaza ngo Santos na Kobe Mainoo ni indure yo Burundi. Kobe Mainoo aramurusha imikino myinshi mu maguru, aramurusha ikirere cy'i Manchester, aramusha gukina kuri top level. Hano umuntu wahamagaye muri Three Lions agakina Euro n'ibindi. Santos ntabwo arakina Copa America, ntarakina Mondial ari kumwe na La Seleção.
Kobe Maino rero ni ukumuvuna mu bitekerezo. Atakaje umuntu wari umuyobozi we muri iriya zone yo hagati mu kibuga. Ahawe umuntu ari bureberere. Ni nko gufata umwana akarera undi. Ni inshingano zigoye cyane. Kobe Maino akeneye umuntu icyo ari bumwigishe gusa ni communication hagati mu kibuga, kuvuga ngo nyene Casemiro twakinanaga gutya, ariko ibindi byose profil, imikinire ya role iri defensive n'ibindi byose ari umukinnyi uri upgrade kuri Kobe Maino. No gufunga iriya zone ari umuntu wihagije, kuko kuzana André Santos mbere na mbere we na Kobe biragoye kuvuga nyine ngo nuru rukuta ngiye kubakira uvuye kuri Kobe Maino na Casemiro. Urumva ko ni downgrade kuri iriya duo hagati mu kibuga kuri Manchester United. Iyi ni ikipe duhora tuvuga ko intego zayo zagakwiye kuba zisumburaho kuri United ivuye ku mwanya wa gatatu, nibura minimum byaba ari gatatu nibura kwasubira. Ibyaba byiza ni ukwegera imbere ikajya muri iyo title race igacarenginga, birashoboka ifite ubwo bushobozi. Champions League yaje, ntabwo mbona izo competition n'izo ntego zisumbuyeho wazijyanamo André Santos ari we musimbura uje guhagarara mu nkweto za Casemiro. Byaba bigoye niba je muri context yo kwongera squad, kubera ko atari miliyoni 100 cyangwa 80 cyangwa 70, ukavuga ngo ni option natekereza kugira inabonetse ku giciro kiri fair, ukamuzana ugifite top priority kuri yo profile, byaba ari sawa. Ariko uvuze ngo aho nabuze Tonali, aho nabuze Matheus Fernandes, aho nabuze Casemiro, ndahazana André Santos, United yabihenza abafana cyane. Ese muri Chelsea yo irekipe izanye Valentino Barco, wari umustata indiscutable muri Strasbourg, yego irekuye André Santos, imyaka ijya kungana ni 21 na 22. Abo baranga ubundi cyo ni icyemezo kizima, cyangwa byari ngombwa yuko n'ubundi umwe abavamo kugira ngo asigire umwanya undi? Urebye kuko wenda gatoya, yego biravugwa yuko n'ibiganiro na Enzo Fernandez na Chelsea nyuma y'igikombe cy'isi bari buze kwicara ku meza amwe barebe icy'ingenzi. N'amakuru Frank Alide yatangaje nimugoroba abayafite Chelsea cyane, yavuze ko nyuma y'igikombe cy'isi Javier Pastore, Enzo Fernandez na board ya Chelsea bari buze kwicara barebe igisubizo cyiza kuri buri umwe. Bisobanuye ngo ku mpande zombi. Ariko aka kanya Valentino Barco we deja ari buze gutangirana n'abandi. Igikombe cy'isi nikirangira azahita asanga equipe ya Chelsea mu myiteguro. Yego kukipinga Valentino Barco ukarekura André Santos wari ukinnye umwaka umwe muri Chelsea, cyaba ari icyemezo cyiza kuri Chelsea bwo. Mbere na mbere Santos na Barco, umwiza yaba mwiza bitewe na system. Xabi Alonso mwiza muri defense ya batatu, Barco buriya ngo muri la defense aba mu central midfielder mwiza wakegera Moise Caicedo, akanatanga indi flexibility iyo kuba afite ikindi gisubizo no mu left back cyangwa mu left wing back. In case Barcelona Chelsea hagaritse abantu batatu inyuma, uyu muhungu Valentin Barco w'umunya-Argentine ashobora guheza rura ruhande rw'ibumoso, akina nk'aba baskeri nanone akaba yaba inverted hagati mu kibuga. Alonso bijyanye n'ibyo akina na profil amubonamo, aramuprefera mbere ya André Santos. Nk'uko twavuze ko Chelsea uyu munsi abakinnyi hafi ya bose bazi position yabo muri projet ya Chelsea na Xabi Alonso. Barco niba yarijejwe umwanya, sibyo? Niba icyo kizere yaragihawe cy'umwanya, agahabwa promesse runaka y'uburyo azakenerwa muri projet ya Xabi Alonso, nge mbona ko binafitinga ibyo Xabi akina n'ibyo Valentin Barco akina. Santos akabwirwa ko umwanya we uri limite, yaba impamvu. Ngaruka ku kibazo cyawe, Santos Barco imyaka irangana, experience imikino bafite mu maguru, umwiza byaterwa na preference y'umutoza. Nkuko Liam Hosinia yaje agaprefera Santos akamuha umwanya akamumurika akagaragara, Xabi nawe je the same approach and the same treatment akabyaplika kuri Valentin Barco,
dushobora kumubona nawe yabaye mwiza kuruta Andrew Santos. So ni icyemezo cy'umutoza Xabi Alonso, ni manager, agomba none kugira ibyemezo biri technique, agomba kugira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo biri technique, by'umwihariko birebana mu buryo buri direct n'ikibuga. Abakinnyi n'ikibuga Xabi Alonso agomba kubigiraho ijambo rinini. Niba ku mikinire na profile z'abakinnyi bombi aprefera Valentin Barco, Andrew Santos akaba atiteguye kuba umusimbura ni uwenda wa kabiri kuri pozisiyo ye. Chelsea imikino yagabanutse na competition, uriya muhungu byaba byiza kuri we n'abashatse indi projet ya joininga nziza kuri we, ariko iramugarantisa game time. Aho ni kuri kote ya Andrew Santos.